Nakitlong kari kasi. Ngiwan lam siya pi ko sngur bakhuit parpasngam. Ka beats aqua. Si postnem dang yai pinja sliang. Uemele ka maurun kineng ba Livingstone Kharpran ulapan pau ba nakaliang gajung ulapan da ka baong ba ka khadap sipai ka bandrung sa kasnong mausubut da ka ba kamtu kuman rus pa mitar ka dei ban weng no sa ka jaka ka ba ha papo ka jingpe jung ki sipai knang makan wanra ya ka jingsuk ya ki nong song snong ki ba ya dinti kani ki jingong jung ba Kharpran ka jalong hadin ba ki nong kitkam jung kasnong mausubut bat ka jinta haga step jong artrik uyayong araja arpunriu kilale penyakendu yo Brigadier Rajesh Verma uberi station commander jong ka 101 area bat yai deputy commissioner ka East Khas Hills district kong RM Korba kani jingle yakendu ka jalong hadin baki sipai kila stang ban tuklar biang ye kam kaput haga khrap sipai ka bandrung ja kasnong mausubut daga bakam tu sakomba handus pa mitar siapo kejaka Hagani ke jinglet ya kendo lai don lang uba I nong tha rong ba snong ka mau subut uba I kharkongo rong ba dong ki engineer WSDO bat ki kattu ka ningot ki nong kit kam jong ka snong rong ba snong lai thu ba ka jinglet pan jingsha station commander la pentep ba kani ka kam ka don hapleng ka jingpe jong ka revenue department namar kala don ka survey ka bla de pan le te nakaliang jong akom urang ba snong ngadon ka jingsong khia hakbay day bat kani ka surok kabaki sipai kilakam lah katu kan ni panai lanir jantap snem baya kane kasurok reus pa mitar ki ong bait bakadei ka jongki te menem step iwan bat kendu ya u station commander 101 te ngipan jingsai na u hakabay dei bakane kasurok tina kaliang jong umpat dala panong ban yathu syai ha kabay day bakane ka surok reus pa nita namar ba uong ba kane ka kam kadang sa po ka revenue department banyo ka report namar ba kadon ka survey ka ba ka revenue department ka wan banle yakini ki jaka sipai bar okhoy te hadin jong katapat ngilay banyak kendu saya EDC kanang banyo jingsyai lani banwa jingtip halor jong kani ka report kaba ka revenue department kalale tenray nakaliang jong I madam DC ru iong ba yamanta ngidang up ya kani ka report hadu mata ngim padyo makabay day bat kikot kisla ni klemra IA namar ba nakaliang jong I kwa tang bansu yo jing syai na u mo hakaway day bakane ka ndrus pa mitar te hang tu ka jing yakandu bat u nakaliang jonga ko mor ba snong ngong hiba ya kagit ikwa bay bat kenria na kane ka baladon menta amin road pen kenria bay sika jaka joki bat na ngalaong hiru ya u ba ka solution ka bahatam day bay ban ke fencing bay baro aliang kanang banamdon su kano ka jingwit hadin habot bat ngalaong hiru ya ba bangi klem kam watang sin siru ya kajaka joki na marnging sung thu hi ba kajaka joki kadon habaro aliang rei ka bangi kwa mata dai be tang ya ka surok kanang ba upai ba nang song snong po jong ka snong masuboi unyo alai loy bat ngong hiru ba kane ka surok kadai hi bandai be jong ka surok jong o pai ba te bunong kong layo ngalat kawan ikan ni Brigadier Rajesh Verma station commander ini ke 101 area pan pau itu ke ikai bagi layo banyak tai po assembly la lai sin laiwat kalau itu ke terus pa kita stretch kapa sipai ki kam bakate chukki benda la pni ki map nasidong bat ndai la pni bon ha te ki chaka jungu dai ke thoplang re surok kapa terus pa kapa jisa kenika kesidong la don shwa banik ciwan sipai pat surok don shwa ciwan sipai pat kumlu lawan pau ini terus pa mitar ba kate jungu dikata ngala pau ya ke cimbom hon jungi but ula ruban le fencing tang ke cakar jong dai ban lain no itu juga ini kit dan kenika surok terus pa mitar kapa le batai soram tan
but ni ngaron kersan ni ke tawa ke sino ba katu ka terus pamitar kamulang mensuaru nak kelang diru la maintain gitu ke surau dan rei ukam gitu rei ha kita ke sekarang juga ngemla ban ong ei rei surau umdei ban kam kalau ngecika jumpa ba wan shak surau pat ka sinong ban je ke jingon spai ka matin baru kita ketip tingin sis ba begitu kan ship jong tu kan terus pa yundei ban anak spai ya jai be sepang te uru speni de map mo ile ba kam ba rei minum song thai hi bang yo dia ching sai ni kan tahu ong ba katakan survey kala dep but upset report nak revenue department dia kata halo kata tu ina le kedu di siru ban pen pau kata ching pen kloi ban yo no kata survey report but halo ni ka kawai pat ka issue wade po song cinta ke ba connect langi ni ka happy valley song cinta ha ka ba na keleng ka private department kala sanction pansinai ke surok halo ke wa amkan kini ketika jingdawa la stamba jong song amar khamtam polir ba kini ki dong song dong bala kini ka school kena one cross ka wa maka ka kiu kini ka water level but kapan pa yu ni station ka mandaru i kata jinge mo ka bala stamba tiwong kini kita jika jungu nongkong ong ba don ba ukam si kawaru ni kata ngobjek bom ni hok ban kam ikawa te nangta uang ru manap ita ka survey report ikanir survey report ang up khanang ba yo jingsang tingya up ita ka survey report khanang ba ngin yo ban sinan ng jingking hani ko cinta khanang ba kan yo ban program te ro kani ngila bancur ba uru de ban corporate khanang bahag miat uang hi ba uru kloi ban banai ai ka program ju pai ba tingya pet andang la yo ka survey report kram gila ban budin yang kam ini song thai ini kam arti kisnong ke ba kena jingat ko skapor ini budin but hal kan ni la pa dc sisin ba yong hi ban kit khia ban employ ya kata ka survey report kram ba ka kam ke jam kan yo ban stang no maka tu ka mo menang la yo kata ka proceeding ke ba la penyatu chief minister deputy chief minister bagi ke officials hang tu la tho sai ba na kilang army kina kular bandam don show kono obstruction jimpen wit te wong hi beneru batai tu tisin komandar ong ba la ta pen traffic rules ta kata hi ndai la ta don kono jimpen ain kamot kanya be ti kamnon kono ka jing penwit dengan sipai kata ke komandar bi jong tingni pet yang hal kata but kama ban ka sisin bagi cing kam try cing stok ting ngasir kesan ke strong ba umdei ban ngim ailat ngin ya yai be sikmat ba umdei ban kam try ngin ka rus pa mital lu bastang gas ki na hasam di la kren hadu paisen liwat ini isu